Lad os begynde at læse fra Titusbrevet, Let us commence by reading from the book of Titus, og det er fra 2. kapitel, the letter of Titus, the 2nd chapter. og der tales om Kristi genkomst. It's speaking about the coming of Christ, the return of Christ. Og du læser bare på engelsk. I will read only in English. Titus chapter 2, chapter 2, from verse 11 to verse 13. yeah, And you read in English, please. Yep. verse 11 to verse 13. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Vor far er Gud i himlen, Our Father is God in heaven, og Jesus Kristus er vor bror. and Jesus Christ is our brother. Er det ikke vidunderligt at have denne forhold til vor far og vor Jesus Kristus? vor bror? Isn't it wonderful to have this relation to our Father and to our brother? Vi er en stor familie. We're one big family. At der kan undskyld. Jeg kan kun sige fra mit eget vedkommende, at jeg elsker jer. I can say from myself that I love you Because, fordi min far i himlen er Gud, because my Father in heaven is good. og min bror er Jesus Kristus. My Father in heaven is God, and my brother is Jesus Christ. I har fået udleveret et referat, You've been given a piece of paper, så lad os se på side 1. some notes. As you see on page 1, Der står Guds store frelsesplan, den treinddelte frelsesplan i et. the great plan of God's salvation, or the great salvation plan, 3 in 1. Og du vil finde det i Romerbrevet, det 5. kapitel, We will find in the 5th chapter of the book of Romans, og vers 1 og 2. verse 1 and verse 2. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi nu står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Romans 5, 1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. I kan se på referatet side 1 og på grafikken, You see in the notes there, in the chart there on page 1, der er Guds frelsesplan i et inddelt i 3 dele. God's plan of salvation, 3 parts in one picture here. Retfærdiggørelsen, helliggørelsen og herliggørelsen. Justification, sanctification, and glorification. Du vil også finde det i Korintherbrevet, det første brev til Korintierne, kapitel 1 og vers 30 og 31. We find this also in the first epistle to the Corinthians, chapter 10, verse 30 and verse 31. Og du læser på engelsk. I will read it in English. 1 Corinthians 10, 30 and 31. Yes. Excuse me, thank you. Chapter 1, excuse me. 1 Chapter Corinthians 1, yeah. chapter 1, verse 30 and 31. Corinthians. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory
in the Lord. Og du vil også finde det i Romerbrevet, det 8. kapitel. We also find this in the 8th chapter of Romans. Og det er fra vers 28 til 29. It's Romans chapter 8, verse 28 to 29. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han har kendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Disse vers fokuserer på helliggørelsesprocessen. These verses are focusing upon the process of sanctification. Den er kontinuerlig, og den munder ud i evigheden. This is a continual process which continues into eternity. Og vers 30 i Romerbrevet, det 8. kapitel, In verse 30 in Romans chapter 8, og der læser vi, og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. verse 30, Romans chapter 8, moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Det er Guds løfte, at vi bliver herliggjort. It's a promise of God that we should be sanctified. Og når Gud har sagt det, så vil det også blive det. Når Gud har sagt Yeah. løftet, så vil han også indfri det. Yeah. God has promised that we should be glorified, and if God has promised that, he will also accomplish it. Også på referatet side 1 under retfærdiggørelsen, Also in the notes on page 1, on the first page, justification, og der finder vi ordet i det 5. kapitel i Romerbrevet. we see in Romans chapter 5, verse 1, Da vi nu er blevet retfærdiggjort af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. we see the word justified here. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Læg mærke til på referatet side 1 med denne retfærdighed. Notice in the notes on page number 1, this righteousness, Dikaio, dikaio. det er det græske ord for at retfærdiggøre. It's the Greek word to justify. Og når du sætter omega til dikaio, When you put omega on to the word dikaio, det er første singular i græsk, og betyder jeg retfærdiggør. it's a first person singular, and it means I justify. Hvem retfærdiggør? Who justifies? Jeg har en bog med mig her i dag, her på Stenshult, der hedder Dr. Martin Luthers udlæggelse af Galaterbrevet. I have a book here today at Stensholt. It's from Dr. Martin Luther. His understanding or his description, his thesis on the book of Galatians. Imellem 1531 til 1535 havde han nogle udlægninger af Galaterbrevet. Between the years 1531 and 1535, he had some sermons on the book of Galatians. Og alle disse udlægninger er bundet i en bog som denne. And all of the sermons or these studies are bound into one book, this book.
så vil jeg læse på side 189. I will read from page 189. Og læg mærke til, hvad Martin Luther siger, Notice what Martin Luther says here. at vi måtte blive retfærdiggjorte af Kristi tro, og ikke af lovens gerninger. That we must be justified by the faith of Jesus and not through the works of the law. Det var en stor opdagelse for mig for nogle år siden, It was a great discovery for me for some years ago, at vi er retfærdiggjorte af Kristi tro. that we are made righteous, we are justified by the faith of Jesus. Det er en perle i teologien, This is a pearl within theology. og du vil finde denne tekst også i en dansk bibel, en gammel dansk bibel. You will also discover this verse in an old Danish Bible. Og du har også fået dette stykke papir udleveret, troens tvefold. You have also Lad os se den. you've also Ja. seen this. You've also received this paper, the twofold faith, or faith's two sides or two parts. Og der vil vi læse Pauli brev til Galaterne, kapitel 2, fra vers 15 til 16. And thereupon we will read Galatians chapter 2, verse 15 and verse 16. Og det er fra en gammel dansk bibel, og den er oversat af Jakob Christian Lindberg This fra grundteksten, hebraisk og græsk. This is an old translation from Dr. Jacob Christian Lindberg. It's from the Greek and the Hebrew scriptures. Den er dateret tilbage til 1866. This is dated back to 1866. Så vi læser disse to vers her på den her side. We'll read these two verses on this page here. Paulus skriver, Paul writes, da vi syndere, som er jøder ved fødslen, og ikke hedningerne, vide, at et menneske ikke bliver retfærdiggjort af lovens gerninger, men ved Jesu Kristi tro. Så har vi troet på Kristus Jesus, for at kunne blive retfærdiggjorte af Kristi tro, og ikke af lovens gerninger, fordi intet kød skal blive retfærdiggjort af lovens gerninger. yeah, it's a little bit different in the Bible there, so I'll translate it here. When we sinners who are Jews at birth and not of heathen, we know that a person is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. So have we believed in Jesus Christ, so that we could be justified of or through Christ's faith, and not of the works of the law. For no flesh should be made righteous or justified through the works of the law. Har du hørt det før? Have you heard this before? Læg mærke til, at der er et X over teksterne. Notice that the text is, there's an X or a cross through it. Det ligner en kiasme. It's a chiasm. Det betyder, det er græsk ord, og det betyder egentlig på dansk krydsstilling. Yeah. Krydsstilling. It's a chiasm is a Greek word, and it means this position, a cross. Det kommer fra det tredje sidste bogstav i det græske alfabet, som består af 22 bogstaver. The Greek alphabet is 22 letters, and this is the third to the last. Og den kaldes på engelsk ki. And C-H-I. it's called, the letter is called key in English. Ki. Ja.
Du lægger mærke til i disse vers, You notice in these verses at der er kun én sætning der i krydsfeltet. there is only one sentence in this area where the X is drawn through. Så har vi troet på Kristus Jesus. We have the faith of Jesus Christ. Det er det, der er fokus. That's the focus. Læg mærke til, at der er 2 sætninger for oven og en for neden, der hedder ved Jesu Kristi tro. Yeah. The focus, the middle of the X is faith in Jesus Christ, and then the sentence above it, or the line above it, and the line below talks about Jesus Christ's faith. Den samme ordlyd er i følgende bibeloversættelser. The same order of the words is in the following Bible translations. For eksempel den her svenske bibel, Reformationsbibelen, Det Nye Testamente, For example, it's in the New Testament Reformation's Bible in Swedish. det er det andet oplag 2016 med fodnoter fra Karl den 12. bibel. In the second edition from 2016, in the footnotes from Carl the XII's Bible. Og den anden er den engelske bibel, King James Version af 1611. And the other is the King James Version from 1611. Læg mærke til, at Jesu Kristi tro omfavner din og min tro. Notice that the faith of Jesus Christ, it embraces your faith and my faith. Når vi har tro på Jesus Kristus, er vi omfavnet en hel forsamling. When we have the faith of Jesus Christ, we are embraced of a whole congregation. Der står ikke noget om, hvor mange mennesker der er i Kristi favn, men dem, der er tro, er i Kristi favn. It doesn't say how many people are in the bosom or the breast of Jesus, but those that are in the faith are in his embracing or his bosom. Når kineserne giver en gave til en anden person, When the Chinese people give a gift to another person, de giver ikke bare med højre hånd they til en person. they don't only give with the right hand to a person. Hvis de er venstrehåndet, så giver de heller ikke gaven If med they're venstre hånd. left-handed, they don't give it with the left hand either. Hvad de gør, når de giver en gave What til en person, What they do when they give a gift to a person, så har de begge hænder på bogen. they have both hands on the book. Værsgo. Here you are. Denne gave indeholder personen. The gift includes the person, contains the person. Således giver Kristus dig hans eget liv. Likewise, Christ gives you his entire life. Læg mærke til krydset, der hedder ki på græsk. Notice or think about the X that Kristus begynder med dette X. the name or the title of Christ, it begins with the X, that letter. Og de, der kender lidt til det græske sprog, Those that know somewhat of the Greek language, at Kristus skal udtales Kristos. the name Christus, the name Christus is Stort X, pronounced R Christos. I-S-T-O-S. Yeah, Og så foran Hor Kristos. the pronunciation is that way. Hor Kristus, ja. Englænderne, når de skal oversætte The Christ, In the English language, when they translate the Christ, så vil ordlyden være The Christ. they say the Christ. Det betyder, han er den eneste, It means den helligste he is the only one, og den reneste. the most holy and the most pure.
Hvornår begynder helliggørelsesprocessen? When does the process of sanctification begin? På side 2 i referatet står der henvist til Romerbrevet det 11. kapitel. On the second page of the notes, there's a reference to the letter to the Romans, Chapter 11, chapter 11, from verse 17. chapter 11 from verse 17. Men når nogle af grenene blev brækket af, og du som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene, og også får af saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene. Og hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Du vil måske sige, der blev brækket grene af, for at jeg kunne blive podet ind. Javel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Romans 11:17-20. And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree, boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Thou wilt say then, the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. Alle træer eller planter, de har en rod og en stamme og grene. All trees or plants, they have roots and a trunk or a stem and branches. Kristus er stammen, Christ is the trunk or the stem. and vi er grenene. We are the branches. Så Jesu tro er den givende tro. The faith of Jesus is the living faith. Og vor tro, din og min tro, er den modtagende tro. Jesus' faith is the giving faith, and your faith and my faith is the receiving faith. Lad os se på Romerbrevet 11, 16b. Romans chapter 11, verse 16, the second part. Er roden hellig, er grenene det også. And if the root be holy, so are the branches. Ellen G. Wright skriver om roden og frugten i sin daglige andagsbog Kristus alene, den 19. oktober, side 308. Ellen White writes in her worship book, devotional book, Christ Alone, in the 19th of October, page 308, about the roots and about the fruits. Loven er roden, og de vellukkende blomster og de velsmagende frugter, den bærer. The law is the root, the gospel and the well-smelling or the fragrant. The law is the root. The gospel is the fragrant flower, and the tasteful fruit it bears. Kristus er rodfæstet i Guds lov. Christ is the root of the law of God. Han er stammen, He is the stem or the trunk. og vi er grenene. We are the branches. Så hans kraft går ud i disse grene, så grenene bærer blomster og senere frugter. His power flows through these branches so that these branches bear flowers and later fruits. Fra begyndelsen af den her gudstjeneste sagde vi, at vi er en international familie i verden. At the beginning of the divine hour here, we said that we are an international family throughout the world. Og når vi er spredt over hele verden, hele globen, And when we are spread out over the entire world, over the entire globe,
og bærer frugter and we bear fruit og modne frugter, and ripe fruits, så vil vi være attraktive, og folk de kommer til os. we'll be attractive and people will come to Uden vi us siger et ord, without even saying a word, fordi vi har kraften i Kristus. because we have the power in Christ. Hvis den gren bliver brækket af, If the branch is broken off er det på grund af vantro. because of unbelief, Men hvis du fortsætter med at tro, but så vil grenen være på stammen if you continue in faith, konstant. if you continue in faith, the branch will remain in faith in the tree continually. Så helliggørelsen er en kontinuerlig proces hen imod herliggørelsen. Sanctification is a continual process on the way to glorification. Lad os læse fra Johannes evangelium, det 17. kapitel. We read from the Gospel of John, chapter 17, Og så læser vi fra vers 18 til 19. we will read from verse 17, chapter 17, verse 18 to verse 19. Hellige dem i sandheden, dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig for dem, for de også kan være hellige i sandheden. Yes, John 17, 18 and 19. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Den helliggørelsesproces, vi kommer til at opleve, efter vi har fået tilgivelse for vores synder, The process of sanctification that we'll experience after we have received forgiveness for our sins, det er Jesu helliggørelse. it's the sanctification of Jesus. It's Jesus' sanctification. Og i helliggørelsesprocessen findes Jesu fodspor. In the process of sanctification, we find the footprint of Jesus. Og dem, der går i Jesu fodspor, They that follow in the footpath or the footprints of Jesus, og når djævlen så begynder at friste dig og mig, hvem møder han så først? when the devil begins to tempt you and tempt me, whom does he meet first? Christ. Christ. Er det ikke vidunderligt? Isn't that beautiful? Når Kristus konfronteres med, når djævlen konfronteres med Kristus, When the devil is confronting Christ, så står du bag hans ryg you're standing behind the back og of ser Christ, ham over Jesu højre skulder. and you can see the devil over the right shoulder of Jesus. Kristus er sejrherren. Christ is the Lord of victory. Og når du går i hans fodspor, When you walk in his footprints, så er du sejrherre. you are also a victor. Hvis du går foran, If you go before him, så møder du djævlen alene. you will meet the devil alone. Så helliggørelsesprocessen er vigtig. The process of sanctification is important. Tak Gud for det. Thank God for that. Hans fodspor findes ikke uden for helliggørelsesprocessen. The footprints of Jesus are not found outside of the path of sanctification. Du kan rejse til det hellige land You can travel to the Holy Land og gå i hans fodspor and walk in the footpath of Jesus og se de vidunderlige ting, hvor Kristus har været. Genesarets sø, see the Sea of Galilee and the other wonderful places where Jesus has been, Jordanfloden, the River Jordan, Betania, Bethany, Jerusalem. Jerusalem. Og der vil jeg bare sige til dig, han har været der. I only want to say to you, he has been there. Han er der ikke mere. He's not there anymore. Han er i helliggørelsesprocessen. He is in the path of Du kan følge sanctification ham. where you will find and follow him, Og du har vundet sejr.
and you have gained the victory. Så fristelsen, når den kommer, Temptation, when it comes, skal sige, Kristus er min bror, Christ is my brother, og han vil flygte fra dig. and he will flee from you. Lad os også læse fra Johannes evangelium, det 17. kapitel, vers 20 og 21. Let us continue to read from John 17, verse 20 and verse 21. Men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, far, i mig, og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. John 17, verse 20 and 21. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Så her taler Kristus i sin ypperste præstelige bøn om os, Here Christ is speaking about us de senere generationer in the af kristne, high priestly prayer, the later generations that would come to believe. Så med mig, der har jeg også noget, der hedder en Seidlins oversættelse af det nye testamente. I have also here with me a translation of the New Testament by a man and woman Og det er et ægtepar, som har oversat a husband and wife that have translated fra den græske tekst from the Greek text til dansk. to Danish, the New Testament. Og jeg elsker den her oversættelse. I love this translation. Jeg købte den her bibel på en genbrugsbutik. I bought this in a used bookshop or a used second-hand shop. Og den lå i en kasse mellem andre bøger, It was sådan her. lying in a box with other books like this. Og så stod der ude på kassen 1 krone per styk. It was written on the box 1 kroner per piece. Så jeg sagde, jeg haps. I took that. Det betyder, at jeg tog den. I snapped it up, yeah. Og så læser vi fra åbenbaringsbogen, det 14. kapitel. We will read from Revelation chapter 14, Og det er vers 12. chapter 14, verse 12. Det er velkendt. Det havde du også oppe i studiet. Yeah, it's well known. You had this also in the study. Nu gælder det de helliges udholdenhed, det vil sige dem, der holder fast ved Guds bud og Jesu tro. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Denne ordlyd finder du ikke i de moderne danske oversættelser. You don't find this order of words in the modern Danish Man siger translations. bare troen på Jesus. They say faith in Jesus. Men her har vi både Guds bud, og vi har Jesu tro. But here we have both the commandments of God and the faith of Jesus. Prøv at se Hebræerbrevet, det 12. kapitel, i den forbindelse. Let's look at the 12th chapter of Hebrews, also in connection with this. Hebrews chapter 12. Og så fra vers 9. Verse 9, from verse 9. En gang havde vi vores jordiske forældre eller fædre som opdrager og havde respekt for dem. Må vi da ikke endnu mere underkaste os åndernes fare, så vi kan få livet. For vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville. Men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Verse 9, chapter 12, Hebrews. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us
and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Så vi ser her, at vi har faderens hellighed. We recognize here in this verse we have the holiness of the Father. Vor far i himlen er vor far. Our Father in heaven is our Father. Jesus Kristus er vor bror. Jesus Christ is our brother. Og de fylder os And they fill us med kraft with power til at leve det kristne liv. to live the Christian life. Du og jeg, vi er træ. Og de vil gerne se frugter i den verden. You and I are trees, and they desire to see fruit in this world. I Danmark er vort samfund splittet op i flere grupper. In Denmark, the denomination is divided into different groups. Vi er ikke forenet i et samfund. We're not united in one body, in one congregation. Kristus ønsker at omfavne alle troende mennesker. Jesus desires to embrace all believing people. Og hans favn er stor nok til at favne hele verden. His embrace, his arms are large enough to reach around the entire world. Og når vi rejser rundt i verden og giver folk en bibel eller et ord med på vejen, When we travel around the world and we give a person a Bible or good words, så plukker de samtidig en frugt af dit liv. at the same time they're picking a fruit from your life, Og smager denne frugt. and they taste that fruit, Og den er vidunderlig. and it's a wonderful fruit. Så jeg vil også plukke af det træ. I will also pick from that tree. For den ånd, der forandrer os, Jesu Kristi ånd, der forandrer os indvendigt, The Spirit that changes us, transforms us, the Spirit of Jesus Christ within us, er den samme ånd, som gør mission. it's the same Spirit that partakes in mission. Det hører sammen. It belongs together. Og det sidste vers i denne prædiken The er last, fra Romerbrevet, det 3. kapitel. the last verse in this in this sermon is from Romans, Det 3. kapitel. Romans chapter 3, Og vers 31. Romans chapter 3, verse 31. Og der siger Paulus disse ord. Sætter vi loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Romans chapter 3, verse 31. Do we then make void the law through faith? God forbid, yea, we establish the law. Amen. Amen. Tak. You can have a prayer. Lad os bede. Vor himmelske Far, vi kommer frem for dig som en enhed. Our Heavenly Father, we come before you, gathered together in unity. Og takker dig for dit ord i dag. We thank you for your word today. Vi takker dig for din ypperste præstlige bøn, hvor du beder, at vi må være et med dig og din far. We thank you for the high priestly prayer that you pray that we may be one with you and one with the Father. Og vi har en byrde i vores hjerter i dag. We're burdened in our hearts today. I hele Skandinavien så ønsker du, Herre, at vi må blive et med vores brødre og søstre. You desire that in entire Scandinavia that we should be one with our brothers and sisters. Vil du, Herre, gøre det til en virkelighed,
at vi må være et med dig. May you, Father, may you, Lord, make that a reality, that we may be one with you. Hjælp mit land, Danmark, Help my country, Denmark, at du vil sende kristne, som vil fortælle dem om enheden i dig. you would send Christians that would tell the way of unity in you, Og forkynde adventbudskabet, at du kommer igen for at hente dine børn. and proclaim the Advent message that you are coming soon again to receive your children. Og vi takker dig af hele vort hjerte, We thank you of our entire heart at du har dette program for os. that you have this program, this plan for us. Og tak for alt i Jesu Kristi dyrebare navn. Thank you for everything in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen.